10 razloga zašto biste trebali provoditi više vremena sami. Bilo da ste društvena osoba, povučen tip ili nešto između. Svima nam s vremena na vrijeme treba malo samoće. Nažalost, samoća se često doživljava negativno. Ljudi koji većinu vremena provode sami često se etiketiraju kao antisocijalni ili čak depresivni. Ali vrijeme provedeno nasamo nije isto što i usamljenost. Usamljenost je osjećaj izolacije ili nedostatka povezanosti. Ona se može javiti čak i kada ste okruženi ljudima cijeli dan. S druge strane, možete biti sami većinu vremena, a da i dalje imate zdrave odnose i nikada se ne osjećate istinski usamljeno. Iako nekima ideja provođenja vremena nasamo može djelovati besmisleno ili neugodno, istina je da je ono izuzetno korisno za vaše mentalno i emocionalno zdravlje. Evo nekoliko razloga zašto biste trebali početi davati prednost vremenu koje provodite sami sa sobom. Broj 1. Odmorite i napunite mozak. Briga o mozgu jednako je važna kao i briga o tijelu. Društvene interakcije troše ogromnu količinu mentalne energije. Konstantno prilagođavanje drugim ljudima, njihovim mišljenjima i emocijama može biti iscrpljujuće. Stalno biti uključen i dostupan drugima s vremenom vas mentalno i emocionalno iscrpi. Vrijeme provedeno nasamo omogućava vašem mozgu da uspori, refokusira se i obnovi energiju, kako biste spremniji dočekali svakodnevne izazove. Broj 2. Poboljšavate odnose. Ne možete biti istinska podrška drugima ako prvo ne brinete o sebi. Iako to nekima zvuči sebično, odvajanje vremena za sebe je osnovna briga o mentalnom zdravlju. Kada se povremeno isključite iz društva, počinjete više cijeniti vrijeme koje provodite s ljudima koji su vam zaista važni. Na kraju krajeva, odsustvo zaista čini da srce postane privrženije. Broj 3. Povećavate samosvijest. Samoća vam daje priliku da budete sami sa svojim mislima. Tada zaista možete razmisliti o tome ko ste, šta želite i kuda idete. Da li znate koje su vaše stvarne snage i slabosti? Znate li šta vas ispunjava i čini sretnima? Samosvijest je izuzetno vrijedna osobina. Kada znate šta želite, lakše ćete to i ostvariti. Također, kada prihvatite sebe, lakše ćete razumjeti i prihvatiti druge. Broj 4. Pravite svoja pravila. Kada ste sami, vi ste glavni. Ne morate se prilagođavati nikome, niti ugađati tuđim željama. Možete raditi ono što volite, kada želite i kako želite. Ta sloboda je nešto što rijetko možemo osjetiti u društvu drugih ljudi. Broj 5. Dolazite u kontakt sa svojim emocijama. Stalno prilagođavanje tuđim emocijama može vas udaljiti od vlastitih. Mnogi ljudi koriste društvo ili društvene mreže kao bijeg od neugodnih misli i osjećaja. Iako suočavanje s emocijama nije uvijek ugodno, ono je neophodno za mentalno zdravlje. Vrijeme nasamo vam omogućava da sredite misli i ostanete emocionalno stabilni. Broj 6. Postajete produktivniji. Iako se timski rad često promoviše kao idealan, istraživanja pokazuju da povremeni, samostalan rad povećava produktivnost. Kada ste sami, lakše se fokusirate, razmišljate jasnije i brže završavate zadatke. Pauza od grupe može napraviti ogromnu razliku. Broj 7. Povećavate kreativnost. Mnogi umjetnici, pisci i muzičari stvarali su svoja najbolja djela upravo u samoći. Nauka potvrđuje da mozak dolazi do najboljih ideja kada mu se dopusti da slobodno luta. Bez vanjskih distrakcija rađaju se originalne i kreativne misli. Broj 8. Vrijeme za razmišljanje. Život je danas ubrzan. Rijetko stanemo i razmislimo o svemu što se dešava oko nas. Čak i nekoliko minuta samoće može vam pomoći da se resetujete. Razmišljanje o vlastitim iskustvima pomaže vam da ostanete prizemljeni, pozitivni i usmjereni ka ciljevima. Broj 9. Postajete nezavisniji. Što više vremena provodite sami, to vam tuđe mišljenje postaje manje važno. Počinjete donositi odluke na osnovu vlastitih instinkata, a ne potrebe za potvrdom drugih. Društvo i dalje ostaje važno, ali ne zato što vam treba, već zato što ga želite. Broj 10. Nema potrebe za impresioniranjem.
Većinu vremena trošimo pokušavajući ostaviti dobar utisak. Kada ste sami, nema pritiska, nema glume, možete biti potpuno svoji. To vam pomaže da kasnije budete autentičniji i u odnosima s drugima, što vodi dubljim i iskrenijim vezama. Vrijeme provedeno na samo trebalo bi biti prioritet za svakoga. Čak i kratka pauza bez telefona može imati ogroman pozitivan efekat. Vrijeme u kojem uživate u vlastitom društvu nikada nije izgubljeno. To je ulaganje u vaše mentalno zdravlje i odnos sa samim sobom. A to je najvažniji odnos koji ćete ikada imati. Da li vi volite provoditi vrijeme sami? Šta najčešće radite kada ste nasamo? Pišite nam u komentarima ispod. Ako vam se svidio video, lajkajte, komentarišite i podijelite ga. Pretplatite se na kanal i uključite zvonce za još sličnih videa. Hvala vam na gledanju.